الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الدين هداية للمؤمنين ووفق من شاء للتمسك به والتحلى بآدابه فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله كتب رحمته للمتقين وأنعم علينا بنعمة الإسلام وأرسل نبيه هدى ورحمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بدين الحق ليظهره على الدين كله ولينكذ به البصر من الدلالة والفوضى ويهديهم إلى الخير وكل ما يحقق لهم السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, mga palanggungan namo ha agama Islam, amuin nanayng hugi iwansin, amuin masi-masi, imaatod dimurungog ha programa si Nidaul Islam. Sibu daing kaunan niya masuok malayo. Muna itukbal namo kaniyo in salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dain ha mga pangadjian na to ha domini, masira amuin sugpat sin topic na to nakauna. Pangitikad sin kita ni Ahlus Sunnah wa Jamaah. Adapun in domini sugpat daya tumatto ha topic na to nakauna. Karena nasabot diha ini amna pagparihala sin Islam. Maksud diha ini parihalaon sin Islam in muna pangitikad sin manusia atau ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo itoin muna tiutukan sin kanabihan, sin karasulan alaihimus salatu wassalam, pangagad nila hakalam haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Walladhi ba'asa fil ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Surah Al-Jum'ah ayat hikarwa. Siya Allah subhanahu wa ta'ala nagpara ha mga ummah, ha mga manusia amuin di makasulat, di makabasa kamatuoran kanila. Ay amo na in ummah puas si Nabi Allah Ibrahim alayhis salam pilang gatus tahun 5 bay. Hati niya halom kalaungan nalaung in umma niya puas in bakas sila nanauhid patunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab sin ji himawa in zaman in tahun din dito naligap sila atau siyasat sila sin hambuok mananasat sampai amuin kalupahan nila in panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtag-ipon pa Allah, in pag-ibadat pa Allah, damikian in agama sin Allah, kialamuran nila sin bukon na hasara kabayan sin Allah, iban sin nabi nila, rasul nila, hawak tuyetto. Dahil hayetto, pagain mga ummay ang puwas sin Nabi Ibrahim, alaw na sila, kamatauran kanila, nagsisirik fa Allah subhanahu wa ta'ala, nagkukufur,
tiyo in namarat saya ha agama Islam salta tiyo na rin kanila in makabasa ibansin makasulat asabab ito pirahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala walladhi ba'asa fil ummiyina siya Allah ta'ala nagparaha mga umma amin awam no read no write kamatauran kanila rasulan ay parahan na isab siya rasul hati niya guru nila na isab amo na diha ini rasulan amo na yung nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kahinapusan nabi kahinapusan rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala rasulan minhum ay dahin ha bahasa bangsa nila Arab dahin daha bangsa nila turunan din bangsa nila amunain Arab yatlu alaihim ayati ay biasa niya doon kanila ing katanda-tandaan sin Allah kaayat-ayatan sin Allah iban sin wayujakkihim ay siyutsi lianuan niya sila muna ay inpangitikad nila sabab in sila halawm ka kufuran iban halawm nagsasakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala wa yuzakkihim in pialanuan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in piasut si kaniya sin Allah ta'ala hamanga umma yato puas sin Nabila Ibrahim halawm kalawungan sila ipasut si Rasul sallallahu alaihi wasallam muna in pangitikad nila wa yuzakkihim ay lanuan muna in pangitikad nila pamarat sa pagtag-ipon nila panauhid nila pag-aagama nila fa Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'allimuhumul kitab iban hinduan sila sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amunain Quran kitab amin piaturun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala wal hikmah iban sin amuin sunnah niya amuin biuhi na yung kasunnahan sin mga kanabihan karasulan na kauna rin kaniya iban sin amuin kakahinang via laway wahi kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala wal hikmah ay makna diha ini iban hinduan sila sin uno sunnah kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa in kanu kana in kaunan nila na kaming kablo na kauna la fi dalalim mubin at alaw sila kalawungan matampal matarang nalalawong sila alaw sila nagsasakuto fa Allah iban nagsisirik fa Allah ta'ala iban nagkukufur fa Allah subhanahu wa ta'ala then hayat to mga umat Islam imano siya bang siya dihilan na sin Allahu Ta'ala rijiki biya sin anak bawain na ka usog na ka in magparihala magayupot magtarbiya kaniya ha anak yaon amunahin ama in magtarbiya magpasulig kaniya siya na in ati niya pasuligon niya palagoon niya tarbiyahon niya iwan siya na in bilang amuin guru niya atawakan magpasulig magpalago magayupot magparihala kaniya dahin naman ha pagkaon niya pagtamong niya iwan sin kabuhianan niya hadun niya ay amunain mano siya yaon amunain tag anak at tawatag ina iban in mano siya makumpos siya dahin ha tu inasir in mano siya at niya nabangon siya rin doon dahin ha tu pag iyanon anasir niya at inasir niya hati niya naaon siya imano siya din hatu farkala amo na jasad akal
Amo na in kabuhi, nyawalihan. Din doon, amon to ini basic, din doon na awon ni manusia. Jasad, akal, iwan sin, amo na nyawalihan niya, amo ni kabuhi niya. At niya, puunan to rin in maawon din doon in manusia. O to, sinuran na in mga panumping ang gauta baran niya on amin hikasukop sinto ini. Kasukop sinto ini. Adapun in jasad si manusia gada uhu suway niya pakaunon, parihalaon. Parihalaon pakaunon niya wakisauhu patamungon niya iban ubatan niya bang masakit in jasad. Paubatan niya bang na sasakit atau bang siya ratungan sakit. Uno-uno na longta sakit tumatong pawaran niya hati niya paubatan niya. Amutin pagparihala si manusia. Labay ha ang pagparihala sin Islam ha jasad si manusia. Amutin pamando sin Islam. Wa maskanahu walibasahu. Iban atin niya siya na lawagan niya na kabutangan. Tampat. Pareho nin tampat kabutangan sin jasad niya. Ay paghula-hula niya iban sin patamungon niya siya. Siya na in maglawag sin tamungon niya pagtabon niya sin aurat niya. Sin jasad niya. Yeto. Ada po ninakal, magkaon mag-inom day sabya sin jasad niya. Pakaunon niya ray sab, pag-inomon niya, biya sin jasad, in pagparihala niya. Malingkan, sa magawa, in pagpakaon di sin haakal si manusia, ma'nawi, ay biya sin ma'nawi, at inibya da sin pagpakaon, pagpatamong, pagparihala sin jasad niya. Sa bukon siya, amuin, biya sin pagkaon sin jasad niya, biya sin kabiaksan takaunon, atawa inuman, atawa uno-uno na kabuhianan sin jasad. Yat tumaknawi na pakaunon, painumon niya. Sa in akal pagkaon painomon niya, uno yung pagpakaon pagpainom niya, ganti sin kaunon, ganti sin ginisang pagkaon pag-inom. Uno yung kalagihan sin akal, bil ulum ar-rabbaniya. Amo na ilmo pagtuhan. Ilmo pagtuhan niya. Amo tim pagkaon sin akal. Nasuwet to pagkaonon si manusia. Pagkaonon niya in jasad niya, sin amoin hasara, kakaunon sin jasad, amo na yung kita manusia, damik yan in akal, pakaunon niya, uno yung pagpakaon sin akal, sin manusia, ulum ar-rabbaniya, amo na ilmo pagtuhan. Ilmo pagtuhan niya. Suwayat to, amo ito in kaunon, kabuhianan, sin akal, sin manusia. Ulumul rabbaniyah bil ulumil rabbaniyati wal ardiyati iban sin ilmu pagdunya niya. Amo ting kalagihan sin sayroon in pagparihala niya ha akal niya, pag ayupot niya, amo in pagkaunon niya sin ilmu pagtuhan iban pagdunya niya ay pagkabuhianan niya dunya. Pagkabuhianan niya dunya sebab to aon panghati niya. Sebab hati niya biya na sin jaman tabi aon sebab to bang aon dapat aon hati niya maubos niya pagkala pagdunya niya. Hati niya doon hati niya umingat siya roon unuin mo hikarayaw atau course kagausan niya, hinangon niya, pagdunya niya, hikakusog sin, pag-ibadat niya.
Hatinya supaya in jasad niya to, in akal niya to, amuin maparihala niya. Maayupot niya marayaw haaturan sin Islam. Wan nafs in kabuhi ataw niya walihan si manusia bihat to raysa magkaon mag-inom magkasakit raysa biya sin jasad magkasakit siya pakaunon raysa painomon raysa bang siya masakit paubatan niya sa ineto ma'nawi raysa na pakaunon painomon sa bukon biya sin pagpakaon pagpainom sin jasad amuin yaon kay nga mo in material Spanyap kaunon ginisan sin pagkaumukon in pagkaon sin nyawalihan sin manusia gadauha wadawauha pan sin pag-ubat sin uno nyawalihan niya taatullahi wa dhikrullah amna yung pagtaat pa Allah iban pagjikir pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtaat pa Allah iban pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala amo ito'y kalagihan sin kalagihan sin nyawalihan si manusia amo ito'y kaunon nyawalihan sin kita manusia subaya aon pagtaat pa Allah ay pag-ibadah fardo niya wajib niya sunna niya so ito amoin patambukon ta inyawalihan ta biya day sabsim pagpatambok ta sin jasad ta magkaon mag-inom amoin mahapon mahinaat mataas mahapon mahinaat mataas suga ut sin ugto sin mataas suga iban sin magrib aon pa magmirinda pamerindahon pa siya ubos ito aon pa pagkaon niya doon sabab kalagihan nito sin jasad. So, bihat to rin sabi nakal. Magkaon, mag-inom, magkasakit, magkalama at magkatinebang masakit pa ubatan. Nakanito pa tauron si manusia in pagpakaon niya sin akal niya, iban sin niya walihan niya, long life niya. Long life, hati niya sa luway buhi. Waya tutugtuban in pag-ingat sin pag-ilmo, pagtuhan, ilmo, pagdunya, damikyan inyawalihan. Long life, lugay mo buhi, pakaunon, painomon mo, parihalaon mo, bang siya nasakit, uwatan mo, paubatan mo, biara sin jasad, in dua inasirta ini. Ang jasad, akal nyawalihan, magkalagihan in akal si manusia, iban sin nyawalihan, biara sin paglagi sin jasad niya. Biya sin sa upama, in jasad, di mo pakaunon halam sin dua tuadlaw. Mauno ba yung parasaan sin manusia, sin kita. Bang siya di makakaon, di makainom. Di mo pakaon, di painom, in jasad mo. Bisa nihin, hangkaadlaw sa diyaon, hati niya, makananam da siya hapti, makananam da siya uhaw. Nabiya di mga dua tuadlaw. Hati niya, wala mo titiyunay in kalagihan niya. Na labi luba in akal si manu. Sa upama, wala mo piya ka, wala piya inom, maunoy nakal mo. Ay, wayroon, di ko mag-ingat sin pagtuhan mo, pag-ibadat mo, pagdunya mo. Ang kalagihan niya, umbiya sin paglagi sin jasad. Damik yan, nato kita pa, nyawalihan sin kita. Biya din na, di mo pa kaun, di mo pa inumon, di mo ayaw puton, di mo patamungon, di mo siya, bang nasakit, di mo pa ubatan, biya sin jasad. Labi magkalagihan in jasad. Labi magkalagihan in nyawalihan, din sin amo in pagkalagihan sin jasad, sin kita manusia. So, ang kanito in Islam, amin piyarihala niya to in two, in balanson niya. Matambok in jasad, herti in jasad, herti in akal mo, herti in nyawalihan mo. Long si mga ulama, bang mo paunahon, sambuhon mo in nyawalihan mo, akal mo nyawalihan mo, agad na sumambo in jasad mo. Agad na sumambo in jasad.
Biyasin pamando kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot ha ayat wa yujakkihim wa yuallimul kitab may ito paunahon in amoin lanuan in amoin itikad nyawalihan pangatayan si manusia sabab bang siya lumummi in pangatayan magad kumangiin jasad kumangiin nyawalihan demikian bang in makayog in nyawalihan agad in jasad makayog demikian inakal hati niya into ini suway di siya magbutas suway siya always balance suway siya always balance si manusia amatin pagtarbiya sin Islam hatu inasir si manusia amunain jasad iban sin akal iban sin nyawalihan niya long sin hambuk sair bilkuti ihya'ul jusumi in pagkaon pag-inom ginisan pagkaon pag-inom amuyan kabuhi sin jasad kabuhi anan sin jasad wa dikruhu tuhya au tuhya in pagjikir niya pagtumtum niya pa Allah pagtaat niya kabuhianan karwa siyasin tuhya bihil albabu wal arwah ay amo tim pagkaon pag-inom sin pangatayan akal iwan sin nyawalihan ruo niya kabuhi niya mga barhurmat nagdurungog waktu mapatay in manusia gumawa in kabuhi nyawalihan si manusia at niya gumawa na in napas niya way na sumod pa lawm di na magbalik pa lawm iwan gumawa na in kabuhi nyawalihan niya mig na rin hajasad niya hangkan mapatay imanusya na impagwa sin nafsi manusya napas si manusya iwan nyawalihan niya panag ikaisa ala suratin mudhi'atin tayyibatin indagbus niya mas amuin sahaya siya mudhi'a nagsasahaya in nyawalihan niya iban sahaya sagta marayaw mahamot din hamahamot karena inyawalihan simbihat to pasal may ta siya mahamot may ta siya nagsahaya sababin saput niya din halawm sin surga in may ta siya mahamot sabab perfume din halawm sin surga biyasin nasabot parman sin Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minas syaitanir rajim innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina bunal tudin mga sila beriman sampurna in pamarat saya in aginla in Tuhan namo Allah in piarat saya in tunggal in Tuhan namo Allah subhanahu wa ta'ala Rabbun Allah mahuli istiqamu tatap sila in pamaugbog nila biyaugbogan nila in himumungan nila in Tuhan nila Allah tunggal ay wala sila nakapagsakuto fa Allah wala sila nagkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala maintain ito istiqama ay tatap na
Unuin, agi kanila sin Allah, janji kanila sin Allah Ta'ala, habihat to beriman. Hati niya, pangatayan niya sawasa, sutsi, pag-iman sa bunal, hakka tukati. Unuin janji, kanila, tatanazzalu alaihimul malaika. Bang sila sung mapatay na, in mga tao bihay ini, gumuain nyawa nila, din hajasad nila, mahamot, malingkat, magsasahaya, maita, sababin, agi kanila si malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikat, timurun kanila, hawak to sila, sung mapatay, hanaja, in mga kamalaikatan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdara sapot din halam sin surga, kapan nila, iban nagdara lana mahamot din halam sin surga. Pag sapot nila sinyawalihan si manusia yung beriman, bihattuin iman nila. Kalu Rabbunallah summastakam, tatanazzalu alaihimul malaika. Unoin agi kan Allah takhafu wa la tahzanu. Di na siya da akon mabuga. Ay mabuga hasik sa hakubur. Hapagkawa sin malaikat Israel sin nyawalihan niya. Agak-agak. Di na siya bugaon. Sampai halam kubur niya. Sampai paadlaw akhirah. Janji kanila sin Allah Ta'ala. Fabaitaan. Di na kau, Allah takhafu. Ay na kau mabuga. Hasusungon mo. Kubur mo. Taytayan sirata kiamat. Adlaw kiamat. Allah ta. Wala tahzanu. Iban di na kau. Long si malaikat hatao yaon. Di na kau. Daakon masusa ha. Tiyay kuran mo ay dunya. Anak asawa mo. Arta mo. Kawasa mo. Uno na. Kalasan mo ha dunya. Di na kau da akon masusa. Sin mga malaikat sinalamat tuin baita kanila sina. Baitaan sila sina. Mahasus si tabaraka wa ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaik. Allah tahafu wa la tahzanu. Wa abshiru. Iban. In agi kanila kaniya sin malaikat. Pagkukuyag na kau. Pagkukuyag na kau beriman. Abshiru bil jannah. Pagkukuyang na kao, pakita na kayo mo si malaika in surga yaon, amin janji kayo mo sin Tuhan. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aminin surga, kaya janji kayo mo sin Tuhan mo. Bang pasalsin in kalu Rabbunallah summastakamu. Maintainin pag-iman mo, tatap, wala nagpinda-pinda. Amin sawasa in pangatayan mo. Malano, wala nagkufur fa Allah, wala nagsirik fa Allah in akida mo. Akida ahlu sunnah wa jamaah. Ito. Ang kanito, in daran mo sapunin daghal pangatayan mo. Patumtuman mo sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. O kau pangatayan kalasahan. Tumtuma in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ito mga bariman, in dihil kayo sin Allah, in hangpo parkala, bang kau tatap, maintain, in pag-iman mo, panauhid mo, etikad mo, abutan kau dagpakan sin adjal kamatay, wayroon kasusahan mo. Biyan na simpal man sin Allah Ta'ala, wala tahinu, wala tahzanu,
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Way nakaugaan, way nakahanggawan niyo, o kau beriman, pangatayan sa wasa, nagdarasin akida, sa bunal, na ayaw na kau masusa, ayaw na kau mahanggaw. Baita sin Allah, la tahaf wala tahaf wala tahzanu wa antum la'na, ikamu na in sa taas-taas darajat hadarat sin Allah, sa taas-taas kau darajat surga sin Allah, amin jannatul firdaus, ono may beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, antum la'launa mayta in kuntum mu'minin, bang in kaaunan mo, kaaunan niyo sa bunal panghitikad, sa bunal in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, amay mapuchard in iman mo, hawak tu kau mafatay mo'y parahmatullah, wala kaya lumian sim pagsakuto, iban sin pagkupur fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pagmaasiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamatin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin hayat to hangkan in Islam, amoy ni wa yujakkihim wa yu'allihumul kitab, sabab yata sin Allah subhanahu wa ta'ala, amureto in makapiansa, makatawang hamano siya, bang siya nagdara pangatayan sa wasa, hangkan ito first order sin Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ummiyin, ha mga umma nakaunay ito after sin 100 years sin umma sin Nabi Ibrahim nakapagsirik pa Allah, iban nakapagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala, palanuan muna kanila sin Allah, palanuan muna sin Allah ta'ala in akida nila, panauhid nila, ha Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yujakkihim wa yu'allimul, educaton sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga umat ito sin Quran, yang kanito hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, amuitun pag-educate kanila sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iwan sunnah niya amna wal hikmah, wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Ang kanito mga beriman, o kau pangatayan kalasahan, tumtumain ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, huwaladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yujakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Ito mga umat Islam, tumtumun sin pangatayan sin kita, pahamun tayo ito, nabi ito yung manusia bang gumuain indal maut, gumuain nafs, gen kabuhi ay nafas si manusia, iban niya walihan niya, dagbos sahaya, marayaw, jamilatun salimatun, ay malingkat, salim ay sawasa, salamat, way lumi niya. Hangkan ito parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun, adlaw kiyama, adlaw kiyama farman sin Allah, di na makasapaat, di na makatawang hambuk manusia in bisan biadim taod sim pangarta niya, hawak tuyet to, di na makatawang in kaanakan niya, bigi jantong niya hadunya, anak niya iban sinsya, di na makapagtawang, hawak tuyet to,
unura kuman makapiyansa makatabang bukmano siya hadlaw kiyama. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, malingkan hisyura kumandeng kato mui parahmatullah waktu itu sawasa impangatayan awayroon wala nakapagsirik fa Allah, nakapagtawat siya diha dunya, wala kaya lumian niya si masyat pagkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala, abutan siya sing kamatay bihatto wa yujakkihim ay bakas siya lianuan niya na impangaten ay in akida niya diha dunya. Akida muna, pangatayan muna in maamatin makasip, makalakpas hamano siya hawak tuyad to hadarat sun Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bariman, tumtumun o kaupangatayan kalasahan, tumtumain ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Beto yung gumuain niya, walihan niya, mudhi'atun tayyibatun, jamilatun salimatun, ay salamat, salamat, sawasa, illa man atallaha biqalbin salim, ay salamat, sutsi, way tamak tauktok, sin nyawalihan niya, sin akida niya, sawasa, tuman, benar, akida ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu bita sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yujakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Bito nyawalihan niya gumawa, tahmiluha al malaikatu, in nagdarasin nyawalihan niya pahadrat sin Allah al malaikat, kamalaikatan, dahon si mga malaikat, kawaon din hajasad niya, pagkawa agak-agak, mag-respect ka niya yung malaikat, dahon hasapot, diara nila din halom sin surga, iban sin hamot-hamot din halom sin surga, hangkan ito, ingkatan, kalawang-lawangan sin langit, kamalaikatan, makhluk doon, ingkatan, kalawayan nila, makahamot sinyawalihan simbar iman niya ang diara si mga malaikat, salta nangasubo sila, nag-asubo sila, nyawa isyo in lando in hamot niya yan. Nganan na kaw si mga malaikat hawak to ito, singan mo hi Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Fatima, at Jesus na, amureto sabihin, pagtawag kay mo rito, ha waktu ito amoin asubuhon na sin mga malaikat hakalawang-lawangan sin pito lawang sin langit sampai pa iliyin mariporton matto pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala yari na niya wahikuan ang piyakawa mo kamo sa kaula ya Allah na kanito amunayin ka Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa minha khalaqnakum, wa minha nu'idukum taratan ukhra. Na imano siya, din halupa fiya panjari, na mag-order Allah subhanahu wa ta'ala, din halupa kamu fiya panjari, pabalik kung naisab kita palupa magbalik, amo na yung dahon kita pakubur, dahon na si malaikat inya walihan ta, puas din hadarat sin Allah, palom kuburta. Sabab dahin halupa kita pia panjari, pabalik ko niya walihanta, ha, waktu kita ubus na tiabunan sin usbawarista, ha, waktu kau kiubols, yat, ha, waktu kau kiubol nila. Kan itu sunnah, in, ha, bariman, bang siya abutan na sin ajal niya, kamatay niya, pag mag-us-us in usbawaris, kubulon, legoon, sa puton, sambahayangon, kubulon, supaya ikabalik na inya walihan niya ha waktu yaon ing kabuhi niya na aon na kabuhi niya ha laom sin kubur yaon skala fiya balik na sin Allahu ta'ala inya walihan niya. Ang kanito aon na pangasubo ha waktu ito kaniya sin mungkar iwan nakir ang kanito in Rasul sallallahu alaihi wasallam hajaman sin Rasul uwos tiyabunan na inhamok sahawa sin nawapat
kiubol na tiyabunan na ubos na kiubol tiyabunan na in kubol niya sin lupa na sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihaon intay manghud niyo karungugan niya na in tagubtob sin sinilas niyo sikin niyo riha lupa ha dunya yaw na siya ha alam barjahiyah karungugan niya na in tagubtob sin sinilas niyo ha bihaon ay maksud kana fiya balik na sin Allah in kabuhi niya na bihaon sabda sin Rasul pangayoin niyo dua intay manghud niyo ang kanito sunnah mga usbawari sa magkubol hawak tuyaon pangayoan siya dua pangayoan siya dua hawak tuyaon sin katan nakahadir kausugan hawak tuyaon amutin sunnah iadapon in pagpasabot kaniya kalima la ilaha illa fagturkin wang siya hanaja hawai pasyata ha hospital ka o unon na tampat amuin nyawalihan ni haut na kumansin liog niya, ibansin simod niya, amin song na siya mafatay, napasabuton siya kalima la ilaha illa bukon, along kubor in pagpasabot ka niya sing kalima la ilaha illallah. Ang kanito, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami, la ilaha illallah, dahalal jannah, hisisyo muslim bariman, kahinapusan, kabtangan niya hadunya, nakalapar siya kalima la ilaha illallah hambok siya rin ha mga manusia makasud surga hambok siya rin ha mga alamat pasurun surga sin Allah subhanahu wa ta'ala baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maana pagpasabot kaniya makaagad pa siya makaagad pa siya lumapar sin kalima la ilaha illallah nabi adi mang pasabuton mo halom kubur na siya bukon na parkala mo yun, alam barjahiyah na siya. Alam barjahiyah na siya. Biyan. Amatin maksud sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir kalam ay las kabtangan. Ikakabtang niya riha dunya. Ang ito bang sa upama malugay pa siya mapatay nakasabot kalima la ilaha upwas nakasabot ito kalima la ilaha illallah pangayo pa siya tubig, nakaaluhoy pa siya at nakabisara parugain ng kalima, balikan mo siya. Nabang siya, alhamdulillah, nakasabot na last na kalima la ilaha, di mo na siya balikan. Di mo na balikan in amuok manusia ipon sinala hanaja yaon. Ito in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga bariman, so ito muna sutsihon mo na in pangatayan sin kita niyo ibat yato yung pagkaon sin jasad sin akal iban sin nyawalihan na to na murah-murahan mga umat Islam kasugpatan ta in pangajian na to ini damikian pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala patattapunin akida na to in pamaratsay na to amin panauhid na to pa Allah subhanahu wa ta'ala di siya magbaruba di siya katamakan forever siya amuin in kita niyo halang panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanito muna in older sin Allah ta'ala hakanabihan karasulan niya amuin akida muna panauhid muna in pahuguton sin ummah sin tiap-tiap nabiyaon karena amutin order kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna hinduan na sila muna sin pangitikad sa bunar fa Allah ta'ala repression kanila in kariasan nila amuin namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.